Ora na te rangai tāpoi i Aotearoa nei, engari he nui te utu. Hea, he mahi moni noi ho mā te kāwanatanga, ka pē he te whakapau te tukutuku haere i era pūtea, e ora tonu nei te iwi Māori, ne, me te whenua. It's a process towards deciding what kind of people we want to come to our country. Mai te hūrai ruamano te kau mā iwa, kua tīmata te International Visitors Conservation and Tourism Levy, arā ko te IVL, he utu e toru te kau mā rimatāra mō ngā manuhiri a tāwāhi, kei te haramai ki Aotearoa. Ka piki tēnei utu ki te kotahi rautāra. E ai ki te kai pakihi tāpoi a Dave Brennan, he kino tēnei mō te pakihi. Travellers are just going to start analysing and tighten their wallet, and the people that are going to miss out are us, small operators. You're going to see operators that are going to miss out on that, an extra $70 is a kai or a night out or a boat experience or a bungee jump. Something's got to go. E tautoko ana te IVL, etahi kaupapa pērā ki te taiao me te hanganga. Hei tā tāku te Ferris, me whakaaro tātou ki ngā take, e toro ai ngā turihi ki tō tātou whenua. Ko ngā kaupapa nunui, ko ngā kaupapa e rua, ne, anama tahi anama rua ka haere mai te turihi ki roto Aotearoa, tuatahi ko te whenua, tā tāhu o te takoto o te whenua, tuarua ko te iwi Māori. Nō reire, hea te whai wāhi o te iwi Māori me tō tātou whenua te taiao ki roto ki tēnei nama hou ka uta ki runga ki ngā turihi. Hei tā te hikina whakatutuki, no te manuhiri ao, tata ki te whitupai hēneti o ngā pūtea tau o te papa atawhai. E ki ana Brennan, me whakawhiti tēnei tētahi atu ara. I can see what they're trying to do with it. They're trying to raise more capital to look after conservation areas. Government's atrocious at it. Just hand it over to iwi who understand it, who know how to look after it, who invest in it, who live on it. Ko te mana konui, he māma ake te whakahaere i te pakihi tāpoi mō ngā kaipakihi iti. A large portion of our businesses are family-owned, family-orientated. They're sitting around the 100 to 200, 300k turnover, which is, it's their job. It's not a business, it's actually their job in their business. And they've learned so well after COVID how to manage their funds, how to do the projected forecasting, looking for any external threats, and yet the threats just keep coming internally. Ka piki ake te utu IVL a te kotahi o ke topa. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.